Celestia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokerio y'abayibuli. Kwani arojenga ninjabusi ndamuosha tigango tebiga yani arojenga bono umwiri ogatire mabona yani arojenga bono era bwikai ai bro toragota tabi na wakoreta namba isatu amata mangana tuite haki amanyi amata mangana tuite ga za takumanya tarla boni atogo smile Digo monta tigo tumia mamiri atumia ki. Umuntu kwa kachanse kasini nyinyi tu at least. Na yo mebuya. Kwa kasini. Wasa. Ama uta wo plemu acha ende. Na. Oba kora mbora kora gaiga. Akuruka. Lakini okuruka kina obakora. Lakini nchi ngaliria. Yani hata kitu ndio imetari mtete confirm na maana. Bora maana na bara ara ende skaria. Ata acha tana huyu mtoto ni wangu. Ona umugambi na ndengebi. Sasa taitia hiyo. Mama tukucheruka. Yani ntaruka case. We? Ntaruka case. Lakini wase obia no ruka diene neroro. Kuna yake nguko advice yemo. Mangana tarasa reka. Mochiere nche nagote. Mochiere morete. Abu aronje. Tingiyo. Kuna yake tukawere case kebege kon. Opinion nini? Abu ara. Una aina kiyo ebirengere na kibikwe. Lakini ebirengere. Tinko maana hata chance. Sinje tu kwanza na. Na nyara nkora ya ile goro atatukungira ni yani bunagani. Sora nyora mangana yo koro kumetekera ora nyare kadi katumbo. Moko iwana na. Moko iwana. Era boss. Nabo Lakini no. Tingo anjira. Mwa kuira ni. Lakini akana te. Lakini ari kuongira ni karanga na nchega. My friend na algo mchafu hapo. Mama njebana njegaki nyanchamo inene diri abwate. Au. Na kiara bana nyabeto mitarafu ya nyabeto mitiro ramanya gutigwa. Misuko inere ngondora rencho nyabeto likotoka nje. Nundigere ligotingo tiganyanchamo na tinyanchama gote aka. Bono rinde gaki to kuburi nyanchamo yo kamuruchegere tanyoru bwara bwaki bono gusuruche toro musunte imegaki. Nyanchama tingo motiga pia tingo motiga nyabeto mindonte gete nje. Gaki nyabeto no nyinji yani nanyi gwete ngabo na nyarikire yani nyanyi bono umwana acha gusira bono igabuse umwana aruete ngakagenda. Bono nyanchamo yere kabwate no autirene gaki tari gotenga ki yaya inga kikere. Nero mubangire. Nero mubangire techidirie. Nguya mori tata. Ngaki. Ngai mo kurukurugora. Etaru gatutore yito bono iga. Kaki no yatutirene sani gotubwa tobokongu. Umwana no kurukunga nyabeta ansirereti. Umwana ibono ntumaite munachete kaki no mumanyete ande gusimwe igura ande rweranga yayo umwana nara ora ande iga kaki no nabana basana umoko manyamangana kaki mose mwankonya kaki. Nyabeta mai. Muntu kurukuna nyabeta ntumai. Inunga imwa rukurumuta maite nyabeta yo no kumeteka kaki ense manyete kirasi. Umuntu tomete ntunya nyanchama ba. Nyanchama. Wakwana nyanchama na kimomete nyanchama. Na kimomete nyanchama. Na tubika tomete na nyangara. Oyiwe abwe pamba sike. Abona abona tomete ba.
Tingo kagera mno tingo kageraye. Tongagera. Tigangire kwana na mama li banda abata. Aye. Ngaki mama ite nyanja, mama ite na mama nyamekero mama ite nyanja meko baka mama nyabeta tikakuye bacha nchuburonge. Ekero mama ite nyanja mone nyabeta one. Nyani nyanja ma. Nyanja mana nyabeta amba manya ine ngaki mutama nyabeta. Akije nyanja mo beka mai. Na nyangara abuka. Na nyangara. Ya bwe. Oh, inuse ino ngayibona. Itongo chiro ali ketunukelia kana ne ga ali. Oh. Ono kunya kokora. Ono mwana ono muise ko yu mama eto kurukunya beta ni mware ko muigwa. Muise ko yu ono ko lite sukuru bono nga achita akagenda nga akagenda nga kabura bono nere nkulije. Ambolite bono tabetinga. Ngayaka chete ne tawo ne chite kulije mere. Ngayari na saba sani bayari. Ngayari imbo ya chire. No monto manene. No monto manene lakini nende bono no. Anga niyo yogose no moka. Oyo ne na kuri nyuma. Nakirenda gosira. Nakirenda gosira le. Mona agumuroche ni gasire to kusega kara samanye. Wa na kimono ngokwa ngoju aranto mama etika ono maite na tanta ndirepi yani na tanta ndirepi na nyumba sengo chinaro tatu mwabo ta ko ngamore pi onye mwana utago to ubwate chinguru yega uragerete nyaere ndo uliete kende nyama bwana singe ngetu agambira mangu nyomba twagambire ande bono twaikire kando tunande ntwari twachaka ande bono twachakira onzi ante to kubwatu kabwango iga so that nayo ikenga mapema ranyona ande metu nora bweka abura nyona tiendengera wani yone tukugane nawe urakore nawe ibintu ne binge bire munangari ukere kwa nande ndigera kini ngora itira tauniga ndakwani basani babere gamanya ko sona ande nyomba ndole bana bono akabo kabesa ngara nago tumira ne fair bacha ukaigoro ike ka ogo ikaigo romo mama mugore no yanga kweta igalena kona abugingo town ebinte byonse ngo korera ko nyuma koira na bono toro jina nyori resa babwe nyina ndo ready irangira ko tito ndeo ikaenda winyule ko ngwani nyanjana oikamwa maiga jana kirem diamon aya ase uko nyora chinga kiyo ko ira chinga kichao ko ntegerra to agoso ir bono ndo tinga chiali jana nje minyo kaiga ndiko tenena ni kinyone chinyine echimapema chirosu ikabia tigarabia aya asante gatonyo mukwana karibu naende ngogo tainde konda aya Nyakara tiango boriga just take Nyabeta as your sister nugu biakera ogotesu nogotesi Nyabeta yo tinda kana hinganchera nete lakini obona irunyo lingeye nere gasentaga ni madam atoyi of course Nyakara inyora iga you are doing this because of money, just because of money. Haya bwana oroche nere gasentaga ni kwa feiriri to feiri na inde oroche ko chimotunda nyare gasien ya nje meton my side na resi of zivi tafanywa msichana ido wanti tumasibara agende ndio tisidi yako ya madam mori ayana go tata ko musibara soka ganda lakini na ndo nyare mwoko irane don't you ever to basa ko irole na bongo gani henda lakini nyare chibesa rangara chibesa ninki kiento kieke boneki hichera himanga wono ngento kieke na chorto ko lega sinaki hiyo no monto vano rankon mwise ko ya sei kiran ko nyar go chanda madam hende tingwanja we can't stop we gasi boys gete ga chifara gete na nyantar gorali egas chigasinyu chiganfil no edil meron chole te ti mai tiga sene cheivane diri kiyo ndage tengende tauni gari mari kiti ndigi chi boys igevere chinkali chira desperate ne chibesa to mai tinga ngo kwanera chira desperate ne chibesa pi ndeta chi boys yecho iba oya mama katiere usiva mo kidnap usiva mo rape gaichanti gero onchomba kwe kana antakete gaichanti gero onchomba akole kasi yeyu ni maite nyanchama no muntu ko give up bwangu usena kioro muororo kolera bwangu omugako yo tigango boliga obonde nga saruni kiabwatoyo saruni kibabo bwate omwana oyo korara nyomba agamba kansa sita angata nakoteba naneli tukalimo ngana bwata saruni na nakonyoro naneli saida saruni kase bako boka mahambi omonto oyo ndo banga mambi insambiri
saa 1 saa 2 ara ale baka saa 6 osoka saa 9 noara nsaruni kie iyo akabwata na kibabo tana gotebinyo kwa ngano gote saruni na wantebeti ngwana ko matebia saruni kibabo bwate ngayobegete kase wantebeti pinga no gwate saruni mwerese mwerese ro gwate na titukubeke saruni yari tata alafu bana basenjisi tuwe sana bana tinji tukubeka bana tuwe siriti na nyora tenga ngabeke asa ngao ngaka na banda ba Lori bono bono ayiti ko ya nyara alisera ine nyaruka yao ono mwise ko bono kwa namna murochi naende unchi na murochi nche bana mangana nchansi nyi nche naende nche tinjo piche bana mombe ko nche mombe ko pinati ayo mogaga misadi noroche bono no yaroche mukaena na iso chibeso beke saruni utan bore tinche una nyoko ngobo semi bunogo kora ukagendo ka abanta banga mutari gontebi gwakorre ko ibe chinde kuruga iga Nyabeta Ndizi TV Obwansu Bwomogusi ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwa amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitoboreti chitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania neki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya ale ase chichiro cheito ebinto ebia soira ase chichiro cheito naboigo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanera asumurubirio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko na kibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo na kibakoenana ebinto koru chinse chiri cheisiko na gutekeraga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyicha mambia imeya Ndizi TV ense yobonchoreria Ndizi TV Obwansu Bwomogusi anga on the peace of mind akaba katumba anga on the peace of mind inje umwana wikanera iku peace of mind atimuke nera nko peace of mind osino mwana wa ndibona mtingi kumanya karaye ntukwale okara tinga no cha libaganda yani sawa aya bwana bona yo munyina oyo karo yumpo yachi oyo karo monene kana ndo onya nyoro muntu utoko ya bento ne tare kugenda na kiale kwanza na ndito na boto kumurya ya bento no ana sige chichi nikani ko mwisi ko no mwisi kipatige mbamo maete kenda na boto kumanyora yo kenda mura nkonya ya bento no mwana no mwikungi uri kuchokole nyanki benchesere kemna bangi na bande Tikanga ndere ko muri kibono. Ngombe no muntu sana. Kusina chago leo mumu na matenga chamu leo. Aure ngina akola maana nya sawa mbwati na akola maana. Nera buye kawon. Ukarara nchoko ura.
Inche konche. Na kubugore tiene tiene kiane ke muntu. Tare ko manyangaro sindugute. Aye. Kiramun, kiyomun. Kok kurasa menang. Rutan. Kau kowe. Kau punya. Kau bomo dia mangan HBS. Bahasa Jawa. Keresa na kirete tatara suka. Mau goju ay. Ngarutan. Kau bomo dia bintu bune biai. Esikango. Yani rutana na chunya wante. Okwanya bire. Cheke monte simberi yawe bole. To korogo moto. Keresa mata bano roje. Nganya oka. Ngabana kowe. Kowe. Ayeso. Eko buka tanah ke sana mede. Iran na Irak. Bese. Tinggi sih yang apa nih? Wewe. Ya mundo. Kau sikit. Ciri busana, cibese nak kan itu abantu mana nih cip kuli geling kuiran dari nenek usin ngance. Ukuran tong ngarang nggak kau tak ngomong mana. Tadi nggak. Ciri busana. Ukuran dari ngora, dia bese orang senang yang konyol bese kita gua kan. Ini gua apa? Kesalahan dia bese ini mas kan. Omwana oyo. Ayo. Murabona kuandengani rabona kwaro renja tingi saini ko banyoko. Aye mama rakiri tuwe sigete. Irang ngore bese nkonyora lengo fixi geta segete ngonyore bese. Ni mete ngakyo konyore bese. Lakini tani ngone chisegi. Kumano kwaba. Na ko tebinga okonyora abana mapema na kigeko gera koko bokobe. Bono gwakinire twarengani ro ko buganje musubadi omino bono onte nenerete. Manyanje nyoko na ko bogoreti ndaga niesitisi. Obwenerete bonsika. Igo gakorege konne. Ke muntu ona sete yona go sambe tande. Musubadi bande bako ibora bararera abana bako. Abande bayibora barosiro ngori omonto sako irano nyo mwana oyire. Nsenga inko begeta ara amande baba. Ngoreta chi boys yechu bakomokorera one of the things ebina atoire ndeshuo nchomba akomanyangana ki nyanja matari monto moikeranu akomo play atigane chi story chi ayepi naigure diri kwanza diri ine nsafi ye at last yango cha kondikiera buka nakiorosi naboigae kwanza ndogora nange chi Mukwana tore diri ine nsafi ye. Sawa yangu umena na tore. Ai. Nyanchama. You think you're the only lady? Oyora take attention yo momura. Hey. Anchomba no yana nche kuweka. Wika monyore by all means. Eketendo ngo kole ne round ye toliko penya nyanchama. Anyway. Tiangela town boni gandi kichi boys yechu. Zifanya mambo. Ndianda. Ngakiora. Mamuntu ma. Emetenera ngochikaba rugolavu. Naindengira nigushika. Nanto no toro no masanyo na saginya. No maiko. Aina sagini. Sagini. Nakyo kora to kama. Oyo nyanja magoroko. Oyo kazi ni ya nyabeta. Nero yo bono. Wate bokongu. Kero tori na nyabeta togo shachi story. Ngora gwaturari sana. Okay. Noye kwando rero litangani. Aki nonganjire nkoboli wangana makairo ne. Yeah. Nabokombuzi. Actually na bere ngo akera nyabete si ya edri kwanda bu. Ene are rafiki yane wewe. Nana na temile kumubodi au teatanya komoro. Timaiti no hali mwa. Ndeti ngobusi. Nyabeta. Tayo mwabo.
Nyabeta. Reto kwandira ne mwete kutsova. Ngachikomorora. Asina roto ari kwenda nyeri. Noro muntu natwara chibesi chao. Nabako nchereyo. Nechisei. Ngwateba nga. Ngachisimie chindi. Kondona ndo sipo maganda. Polisi oro Nyanza. Malizera. Muganga kinayo bwata bono. Muganga kyo mai. No ma to muganga olichi no go sengo ko mwibo. Karanda yangu. Digere ya Malizera. Muganga kyo bwata kata nga bwato. Wai kiroko ndo kamalizera. Malizera. Nche mama mino. Yame beso bosini no burchu kunya waka ko munigoroka kabisa ga sini nyo monta chole tari. Kwanya gachete bijai. Digere biye. Inje bwana. No maita bwana. Ayo mwana oneke muntu. Undo ke Malizera nche nyoko. Je no muganga baba. Kiba. Ya? Je ninja bwana muganga uriyo mu. Mama maite. Tinte tiu chande kira kin kwaga ro chande ko maite. Nyasanje nte tiu chande ki. Wono maite kwankunda mire. Wale go kira ngora igo chore ngaki akabesa ko ngura no kunya ko kipu koligi. Ene kwa sana cha konyare bese na cha koleta ruta kunya kubuli. Lakini ase ngenjo nyugwete kwati nere tanga jugwa ka tata sa bano ko moti ngala no ko moti sa rin tare ngo. Malisoro ta ko ira ngora. Ebi nabye bikonenta anakorora senseye. Bikoleki. Yekonenga ikera bona. Omwana ago chayo moibori. Ukora kumurangeria rietari yayo. Bona chana korogete Malizera. Toko ngamasikani nonya kinde binando ngamasikani ali agerire nago ikiriga bakabunoriya. Amasikani ogo sikomo bisikit. Kwanya kora chana tata to kunya ngusorana. Kwanya kora. Ai bi kanu sikit. Chisegi. Ai wata kanga na kora na kama gotize. Oh yeso kire. Oh. Sasiro tete. Yani ngotaka na kora. Hakina son. Yes Mungu baba. Ai bana nyasai. Usende bitu nyasai bana. Ke muntu. Wate birenga tindora nchande kaso bugima bwane. Nabere. Ko nyoya se kwa yorusi ke muntu onengo gosorora. Ngana yo mugange tuone. Number 1. Pakeri, mugangeri etona kuchinenge. Mugangeri. Na kyoko nyogwa keruti simiga na komanyoko ko genda ntari kara so ko genda gutia. Nigo bana yani chitageka. Tinisia. Ko bagango bonga yao kare ko bakorera. Ai tingana mangana ngayo bagango. Ngoto kwata no bwato mugango bugao. No bwato mugango okota chisimi. Ngandisi. Kemunto. Nago siamire. Chenke muntu. Nandi nchenyoko. Wanchanda kasabu kimabwane. Kemuntaye. Erengereri. Nchanga ko masara. Erengereri. Nchangwa kana masara ko mama. Erengereri. Muntu kunya gutinga abantu chisegi. Nchaninje liya wali yago. Kero muntu nabwate pena do yae.
DZTV obwansu bw'omuguzi. DZTV obwansu bw'omuguzi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwoguzi neji county chito etanaine buna e county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195, Go TV channel 824 na free to air decoders, digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igoiko yenyore. DZTV nigo turine kirenga ekigo korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi. DZTV obwensu bw'omuguzi. Omurigereria bwa television ya DZTV bono na bukura ry'ubunchoria bwawo ase television ya DZTV chinka kichindi chonsi elio bwekere abarigereria kurwe chikaunti sana na ibire echo kirasoro nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwekere gose otutarire ase chiabisi chito echo kirase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bw'ekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe omwanchu omurigereria bwa television ya DZTV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbeyemo yomunwa mweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo gose otorikere ukorike ase email ya dztvnews@gmail.com boigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna DZTV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigo togotoka buna DZTV News na boigo TikTok nigo togotoka buna DZTV News na bo ogututarira sichiabisi chito echo chirebo bw'ekiro ya Embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu. DZTV obwansu bw'omuguzi. Gusi Urban Blast omugaso obono turi guciko babuna butambe obwansu bw'omuguzi. Nando manchu muliro DSTV andonsia sobere tena ndinigo charagire chinsa isato chabono botuke karongo kwariania asemesa yamangana maya anene ase emanye chuma tatu chinsisto indigo mainari andete wateka imene isiko ya usino wasemerikwa nanigo andete gutwara litukulia oli tangani elio mwaka ubwechirubene meronke bere nainye lire litoero kabisa andonsi asoberete ekeraba Kenya
asinsema abo bagenda tustengira lituke iyo nene nagoswa aso mwaka oyo asaba Kenya bange basemerethia ni goro mwaka bwa masen nando mwaka bwa manchurili abao anekra banyarite bako sherekea litukire goro kukira lituko lia lero ibo na kwale ni SMS mangana maya umaina litwa gwareganeria asemarogoba yabone yonandura asinsema yimitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital wega asinsema ya YouTube na bako tonyora Ndizi TV News asinsema ya X at Ndizi TV News wega rengalia gutumi gwethera se namba irasi skini ya utobe naye goiko mwerio asebirebi ndabingo ko yaretera asinjira yobukirano John Kebatine rora sensemirinde okwene kuna agocheire asirio gemo nechibicha asumarogoba yabone akabamo nancho ikomwelio unabotambiriane Brighton Makoli. Niko bono tukuya chaka korua sebunge ya Nyalibali chache ewodi ya Ibeno asegeti kya Nyanturago asumugabana bwe kaunti ya Kisii Bauro Simbarati ara abarai o anekurwa se kaunti ya Kisii kerobargo chengera kosegwa kambu ya gochi asomonene asogoto tamboge gochi asomwako yugabukirubere nemeronke bere nainye kaupana sensemeyo nigakwana mange anene asobokorali bwaye na ali alengeto jokara ase kaunti ya Kisii asumurikyo juli anyara kawikerana asensemero utorio ni roboti rokubwatia Neri tukorine ria ase ward ya Ibeno magigayo musangirekano bugwa kambia mono no governor bwe county ya Kisii Simbarati gokorekana abarai ao ni go baba bagwika enseme yogati ababa MCA aba waziri ao egati abande nigo governor achaka so gwakiro muske Stibarika umwe MCA bwe ward ya Yumbu ya mono asega singia pindia te ngireli bageli lya bene Abanyalibali tigango tokwana ninyugo se nomule Abanyalibali nomule yamono Steve omweshimiwa Steve Alika ndaye toko wakirambi yamono sana omaete kwagerire mpaka omugusitu ansire kuimanya nkitole Mheshimiwa Steve Mbiamono esega singia mwanje to mheshimiwa ino no montomi yale oyo no montomi ya Steve gendra negasiyo nerego korengana no bogima gokonga nigo mugavana abakawika asenyagitari ya Kisii Rufaro na kuigolera abaroire bali barenga ororo asengencho yogotanyara gwakana chibil cha nyagitari aso akwanera okobora kwa Mario gokorwa sinyagitari ko atoka se clinic nyagitari yeto ya level 5 abantu mbali babwato getubagendenka omwako mugima baberere nyagitari batabwata chibesa nagenda ororo nali getibesa nkego karibu chimilioni 5 ngakana n'abarusi nyagitari abantu karibu 70 negento baliko nyamubwata abaroire nyagitari babenyire metinye 3 metinye 5 mpaka omwaka muntu nali ngororo bwato getungagendera kinie ebile kamusinya ngocha balenka maambi n'ababwatoka muleka korokungo korandeki komulekande amaliogo anyagitari ngotumia milioni 30 mpaka milioni 40 emetenye 3 aika nyagitari amaliogo naro maliogo aiba imukire ebako ibakuru nyagitari bayira chikiri nikichabo lakini ndayetemba tebi omwako oyo omuya ebintu konge na tebire njebuye ko monyene ninche nkofuatilia amalio orugesu surogoro mpaka bogirango mati bogetutu mpaka bobasi tinyagitari amalio kira emetinye 3 milioni 40 lakini ogende malio watakoleki taiyo lakini chikiri ni kichire isko chenyagitari amalio no akoleki no ale
ebinte birasima biere boigo chinga kiecho nigo simba anyara kwa abana emebuko yokuimukeria ebitabu che skuru ase bono twasoire omwaka omuya ase asaba abana bonsi banyara kogenda skuru nigo boigo ateba omwaka oyo nigo arache kwa abana b'ekirasi gia kianda chibasari tagete montebi moganetinge abana baino chibagi babugorire ebitabu che skuru molineke maene igura abana mbaro gete bataraye kuchibagi abonsi bagosoka ku nyomba ko bandi chibagi abana bagende skuru bagende. Chiefs wanasaidia kuona kwamba hizo basari zimetolewa kwa sababu wanajua watu, lakini round hii tutahakisha mayatima na maskini sana wanafaidika na basari ambayo tutapeana kuanzia wiki hii. abalemi b'amauwa mbatigirinse ase baborirwa kuoya chimbusuroko rwa ase chinasari boigo nigo omugabana eneke chi project chinde buno korosi omorero omonene ogotumiera omugaso na chipara korosiwa aiga nyantrago no to korosi ntaete goteba omorero omonene pi ogocha gotumeka nyanze ngima ekorokwa 55 megawatts koroso omugaso igo chigasi ngotoka chire nyantrago no tobwato bolmo bwate bobasi bakabwata nyaribari heka 800 eka 200 twasokiri chirosi omolero kurweso omugaso chipara cheito nimaete chabere chimbe amaliogi moiwete amange na amaliogi y'abantu baingwa kanu chipara chiembe ochitale ngororo ete embegu ya maua abanyari bali ngosumeka balenga amauga amange tokarwe embegu elie kaendese chinasari engosaba abantu baminto bali mogosumeka amauga mogendese chinasari chiri monyole amauga nabwate ligo liligiya amatukaya mono ingoripota regata seni Candice TV ninche Julie Kerubo mbia mono muri kyoto tutwaria ni roboti uruya kurwase godi yebeno ebunge ya Nyaribari chache county ya Kisii gatia bamusie bari banyara bawikerana asumu yigo yuba kurawa no mwarigani bwensemeyo Steve alika kurwase godi yebeno nigo na barobate bruna nigo bawochikwendera kumusiro mugavana asemeremo ya okorase county ya Kisii ilikwenda kuna magendero agendere as county ya Kisii boigo nigo bamochiria nene bari bakorekana kumochu mugavana as egasiaye ili agende tokora as county ya Kisii. Gavana karibu ibenone yago Nyaribari ne yago ondetanya gokogosa no tora munayo mugavana uri okoigu bobenga gwachire ibeno boire tigagenda merotisi gosamero bwembe igoda ikende yonsi iganka abantu baminto tari boigo oyo okoigu bobakora ki nto mugavana no tora mega yago botuko mugaso amatukonzi igo titatu kwana mangana mange gombwata magoko asogwancha gocha omoyegoyo bogo sangirio omwaka aigase godi yetu yeibeno ku overstep egasiomo governor gosomo MCA overstep egasiomo MP kero monto nabwo egasiaye mbiyamono nabaganeri omwaka omuya nane nyasaba sesen naletire ama kisalamu korwa saba babonchari na arorire abantu baibeno mwanje tsimbarati n'abantu babonchari banje tsimbarati moko nganjira mbaganira omwaka omuyo 2024 obwata amasenya nyasaye nande boigo tusabere bali bonsi omoikomo boso omwaka oyo 2023 nyasaba igorere omwaka oyo 2020 egera tokera nichitaya monto tobasa gochaka omwaka oyo kobwate nyandama musilibero kero monto nyasaye namwate taranta yae nekero keria gokora kero yo moito tokera nichita yeso mwako 2024 na bali moikomo basoete na abasabiri nyasaye babere toigwane 2024 nyasaye basenite
Munenjira yamo yogo chingiro go chaka ko mwako jiriwe ne meronke bere nainye nigo echera ya Nyamira asabasibo bare yanyora bageni ababatarira sense mibune njira yamo yo kware ni mwaka na barabo asibona basibo bense mibanyara bako kerege tambo kerekyo ke babatani banyara bawikerna seme yumulike to chospata misi na batoroboti urwa senchera yobikiran Buna enchira ya mohi gusanga na bali babwate okugania a sebinyero bito lituko lya lero nigo engayo yokabeire omo speaker we county ya Kisii Kirosio Ndieki amono mwancho e Margaret banyara ko bagwikirana a sechera yabasiwe Nyamira eligo chengera ogochaka ko mwaka omoya o 2024. Siku ya leo tumekuja hapa Nyamira Prisons sababu ya wandugu wenzetu ambao wako hapa. Kupitia kwa ndugu ambaye anaitwa Rotich ndiye alikuwa amenialika, na leo nikaona na familia yangu badala tuende kanisani baadaye tuende nyumbani kutengeneza mandazi na kufurahia mwaka mpya, tukasema kile ambacho kidogo tulikuwa nacho badala tukule sisi peke yetu kule nyumbani, tukaona ni vyema tukuje kama familia tuishie pamoja na hao wandugu wako katika Nyamira Prisons. Ngwa ntarire kerona asibire ngwa ndoche kerona arwarete na kigeko era twatiga mune family koria mandazi ne megati twateba tugende korora bari bakare asechera turi na barabo tusabe na barabo tuchako mwako muya asomore gago kwana amonegeta seni Kyandizi TV nigo omosbate Margaret atebiringa basibo banyareko bakwebwa asechinga kichanyare kikuba chigweta ekikyabairirete ere amone ngayaye koirege tambokero gyogosanga amona barabwo. Kwa hivyo nikaonelea ya kwamba kwa wakati mwingi tunasahau hao wandugu na wadada ambao wamefungwa magerezani, hakuna mtu anayewakumbuka. Kwa nina agokire kiagarana nyoranga aba abubonsi baro kwe 24 nigo bali na afyengia ekworokinga babisa babo nigo babalendete buya batotere iribuya batosomeire bibungo buya abo bisaba banyanyimbo a sechereyo bakorowanere omokonyi bo muteneneri anene a sechereyo Chief Inspector Emmanuel Omotolema banyara ko bakogokera igetambokero gitaro iyo yabene ya Kirosio Ndieki amonenga yaye. Nashukuru sana Madam Margaret kwa kututembelea leo kwa niaba ya officer in charge Senior Superintendent Mogaka. Tunashukuru kwa kutufungia mwaka na kutufungulia mwaka vizuri. Hii forms part of the rehabilitation process ya prisoners ambao tuko nao hapa. This is a great time that someone is sacrificing what maybe they would have prepared for their family. Tarehe moja wakaona wakule na wafungwa. And the better name maybe we are using is clients. They have come here because of many reasons. Chingaki echecho nigo abasibwa abo igo banyara ko bakwanyara libaga liokonyora engana yogosegeta nabo igo banyara ko bagosanga endagera gati yabo chisoda amone megati echo chanyara ko bachikwena no amonenge yo ya Kirosio Ndieki chakula na pia ametuhubiria na tumefurahi sana na tumemwalika pia mara nyingine atutembelee na wengine wote ambao wangependa kututembelea. Tumekunywa, tumekula, hata ameleta keki. This is a rare thing around here, and it is a sign of sweetness and blessings to our people. Ine nunyale ko bagokomanya ase echera yenyamire gotoka. Ikiwa unatokea pande za Kisii, tunakuomba uweze kufika sehemu ambayo inaitwa Kadongo. Mbele kidogo utakutana na junction ya Misambi, kisha baadaye kutoka hapo hata ukiulizia utaonyeshwa you'll take a turn on your right, alafu utakuja mpaka jela la Nyamira liko around 3 kilometers from Oyugis Kisumu highway. We are doing our best to make sure that they are going back to the society and do the best back in. Egera baunchoreri chimbwa ne bikoru ko bakoirana chinga kichaira abana baito babe no moremba asitore na intu tobarenda asobo oboronge mpaka Nyasaye goika ekera akoirani oborwoti bwense atakonyora abantu twensimbi. Ngingo reportere gataseni Kyandizi TV kurwa echera ya basiwe Nyamira yegotoka ime county ya Nyamira eliterane Josephat amese
Mbiyamano murikito Josephat Amisi asotwarani robotoru yambiyamana bali batarira basibwa abuna kwena borokiri obwanje nabigena betakeri na twa batarira none tari ko betarike ya mayoga kolende none matukonsi enda barabutwa ba obwanjani igekera barali nenjira yamo yogo chenchembwa anabaranyole barali asingenjo buna babekirire ayande ali batanyarite bakora kutukuska bosibina omoroberio obugochkwena na Chineti ase county ya Kisii ase kerenga gyokorwani oburwere bwa malaria nigorajo chakabene egike bagokwana asensemo yeibeno anena barwekera banyar bawekerana asensemo iyo ababisa be serikali kurwa ase serikali ne baigete ase county ya Kisii asokori kibali wachkwena we Chineti ejo wathino omoroberio nigochigosiora ubene chitarikinye omutinyo yomotanga nirikalitiko liaramisi ase bagomagaba na county ya Kisii Paulo Simbarati abori abamenyi be county ya Kisii ekabaranyore Chineti ejo bagitumeke asenjera engia pati kujibeka asebiticha kuwa na changamoto nyingi sana kwa ajili ya malaria. Malaria ndio ugonjwa mmoja unaongoza katika wale watu wanatembelea hospitali za umma na serikali, na kwa hivyo tukaonelea ni vizuri serikali na kupitia Ministry of Health na Department of Health Kisii County tukuje hapa tupeane neti tukishirikiana na gavana wenu ndio tuweze kukinga wananchi wa Kisii kutokana na janga la malaria. Na tumeshukuru sana, tumekuwa hapa kwa muda wa wiki 3, tumekaribishwa, tumeweza kuandikisha wananchi wote, na tutakuwa na hafla kuu ikiongozwa na gavana wenu, gavana wetu atuongoze kwa hafla ya flag off ama kupeana neti tarehe 4 mwezi huu wa Januari 2024. Munafurahia? Chineti chiri aba obisa ba Petroleum Ministry ya Health. Nkoyena na tole Chineti isato kiromochi. Chineti echigaki. Mochi beka mugondo. No enchi chingo tu mo beka mugondo kyara nchibwate elyogo lirigo diri ne chiumbu. Igo ntaetemba sabego konyole net echiri chinkoro chisambe. Toiwana ine. Ebono. Keraba Kenya bagendete guchingira umwaka muyo 2024 nigo bono murai bwense na baraibande babori ukenekina ngotegera bare birengererio gose ali abakenya bagokwana hanekero bugima bugendete gukonga gatia bari bakwana getaseni Kendi TV bakora na Lucas Ongangi yoro mwana siasa nigathena ebintu biribeirire ense ya Kenya gokonga nibangerie kurusugwa erigoro mono boigo no gutategererwa kwa bakenya ekarwa kurwa ibiriro byabo bono iga wakorera umwaka 2023 umwaka ubwata roto ku charities aso umwaka utoko genda we hope wetera se chinguru cha Nyasaye etuegenete ngaba Kenya mbachikonyora nafu lakini wetera se chinguru cha Nyasaye kulingana n'obugambi bwese tuwa machi Kenya ni simba tutukane take because tuwa wata roto hope sasa serikali ya Kenya kwanza ni nyare kubadilisha ulimwengu wa wananchi, lakini bono iga ni state ye kubadilisha abantu bagendete kumia site aseigo tukuborie president to musikeruto ategerere mechando y'abantu mangana costi gerigoro kerigento especially aligereria mangana maguta because ya maguta naro go kerigento no nena mangana ya kurunga subsidy nga uyo bugambo gokonya because gesabo yeri atiri binde byanda gukina maguta so a point ya nena ari kuyiria maguta amagutoka arete subsidy ya maguta ibe ni atigana no uyo amaguta ari ga gutachi kerigento egero bugima bwira nense yake igorende narogo tebanga nga bere sabotage ne nabantu bande utonero uretyo bogambi na ndaga tebana nyare so means mweta konyara atebe mapema ngegasi ya musinyire tanda gusubirwa abakenya ya kiri na gotoretera igasi ya komu painful abakenya genge muna mangana ya sakahora ne rabantu bagendete bone
Abande bali basangamo na hintwe anene asomo chobo songo atigati yomo chobo songo na barabwa ni wasemerete no mwako ya nabora chikobo mwaka bwa monchurelio asina baraba semerine serikali ne chikurulia maganiali ya bakenya baganeti gokorerwa asibe babuna nere buya serikali ya uchinga gichabene eri gokora magendero gosiko inyora ali batakiri gokora boigo nigo baterana bali bakoreta mabe umwako oli bona kitwikiro umwako yo atakiri kurigeriwa ende twabirane na gosuka gojibosio Victor Nyakundi na inde mwako moya nkopaganaria bagusimwe pia simule mwako moyo 2024 ko batakero ubugimo buya mwase gasibuya na murende obugambi gwitu gwa gusi pango nere igora kerende lakini omorai gwensena ndreto ko kore mepango ko kyani ari bintu igotigatora mwachinga kya toremerani ibintu ko babiri buya na inde abantu bakanyike chinkoro ubugimo barabumbori buya mono lakini tunasonga mbele tusichoke kupambana awisaidia abantu baito bose kunchisa nyenyekezi amaya mwako motoero wo molende no banchanga kubwaterane tocengekanya yinto aibande twaro chama bikuru mwako uri kujya saba minto twababe nabari twakorera tabo benjera mose nye mwako 2023 ni golenga makamwa sekero yamo one tokolemererania chira chiri buna bateba ngomana nababwati segeko era wetera chinguru cyabo cyoka byose gende ngeyo keragende datika tigoma nababwati si baprofili chira chiri bali ibero cya sabana Nonye boiga bakenya bagendete kuyeitira mange asokuruswe bangirigoro mono na gutaiwikana ibirenge bibiri bakorujya serikali nigo bali barashinze cyamaiko abarubanyara bakoganiria bakenya ayaramaya anekrabate abuna obokurumi nebintu bibiri bikokorekana ibi na bibiri ya Kenya koswa ase abe bakorawa na Dr. Isaka Newton ne bono basabira bakenya maya no bagendete gwetera usto no etogendete gwetera amakong. I am Dr. Isaac Newton Kennedy. This is my New Year's message to all Kenyans. Happy New Year to all Kenyans. May our God, the creator of mankind, bless all our countrymen and all our countrywomen, all the youth and all the children during this difficult moment of high cost of living, of rampant corruption, high taxation, and the unnecessary taxes. God bless Kenya. God bless Kenyans. Omubunge omonyalibali masaba danire mandugu nenigaga neiria bakenya maya anekratere nabono nere nigasabira nera banyalibali masaba maya krateruna nigaro birito jokoene kibina amagendero ali alierete eira banyalibali gojaruika niga yakwana yanenekero ekimine no gie bunge yukiali kwera nena sense mimepira asense meri ya agesusu tangani wakanya sambi yamona sumwa ko muye na gutakira abantu banyalibali masaba na gusiyo cyose yabita mwako wo murembe ubwato botwahereru no gusene bokanne yasa turende no mwako oyo utogusaba bomya witani myaka ende yose twatware na inje muno mujumbe ona lete iranga wekanga n'abantu bamitegas segenjo pangateri bageyo Umurai bwenze Dr. William Ruto aburitukure kawo kwana nenekerale kwariganio mwaka umuya na gukwanda abakenya ni adede nabono umwaka uyiga niga bakenya bonse barachikuboteranirwa ase serikali na kwene kubine birengera libiri bakoru gujya serikali birachikutumika ase okoleta munjuri asense ya Kenya boygo niga adede na kiromo Kenya na bwate libaga liokuru birengera biaye una ekatiba egote asense ya Kenya. We are a society defined by opportunity, founded on free enterprise and democracy, where competition and merit are underpinned by compassion, inclusivity, and a strong sense of collective interest. Public policy must therefore respect, uphold, and promote this fundamental character
enhancing our aspirations by ensuring that everyone, and I repeat, everyone must be seen and heard, and that no one, and I repeat again, no one is left behind. For us to remain a viable nation-building project, every Kenyan must be represented at the decision-making table. The public interest is safeguarded by our constitutional dispensation, providing for the implementation of state policy for the benefit of all citizens, not some citizens. This includes the implementation of social and economic rights, a progressive economy creating jobs and wealth, fighting corruption, controlling wastage, supporting public institutions, and protecting freedom and the rule of law. Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nere nigo aganiria abakenya omwaka omuya mwaka w'enseni ya sadena bono netakira abakenya bonsi kubwaterana ilikwenda kibona magendero awo gokorekanale asabaranya barabatakire kubwaterania abakenya na kwenda kibona amagenda ayo akire asinse ya Kenya boigo ya mederena serikali ya Kenya kwanza nigiro beredie kwenda kibona alionsi osijira jiri Jones balirida abakenya gochikira nibale ase omwaka yo ne myakere bosyo. Fellow Kenyans, I hope you have all celebrated Christmas and shared the joys of the festive season with your families and friends. We have now put closure to the year 2023. I take this opportunity on behalf of my family to wish you God's grace and blessings for a successful 2024. Let us continue to put smiles on the faces of our loved ones and remember the less fortunate in our communities who need our love and compassion. The end of a season is a moment for us to reflect on the challenges we have gone through together and look ahead at the opportunities we have to improve our livelihoods. Our government has laid a firm foundation for sustainable economic and social transformation. Together, we should take advantage of the emerging opportunities to build a more inclusive and prosperous Kenya. Let us turn the tide. Now that we are all re-energized, may I wish you a prosperous 2024. God bless you all. Omokonyi bomorai bwenzeri katika shawa nigo aire bali barasijera moyo ekero abatebu ekero barali tali eba kuriruke bogima kolende nigo soko semeria kena baranyare bagonjorika ukwana ekera koretaro ya yego ki sejera ya Nyeri maximum security nigadene serikali bwebonige bigetemero belyo yokwena kina chichera nkuligere guchire na mbali bara senseme ikuligererwa ina barobanyare bakomenya obogima boro buyake ekero bagendete guchinje chimbwa kiri cyabairede ase chichericho. Najua siku tulikuwa tunatafuta uongozi, waliniangaisha mimi sana kwa sababu ya kumuunga Rais William Ruto mkono. Sio unajua? Na hiyo maneno Pastor Douglas unasema ya kuwekelewa inakuweko, it is not. Iko wale wamefanya makosa na iko ya kuwekelewa. That is true. Sasa mimi walikuwa wananitisha, wewe usipowachana na William Ruto tutakufunga, tutakutafutia makosa mpaka uende jela. Si ndio? Walikuwa wananishika Friday wanawanchilia mimi Monday. Lakini mimi nakaa ngumu. Mimi nakaa ngumu kama hiyo watu ya maximum. Sijui na kuna mimi nakaa ngumu. Sasa mimi nikaambia hao sisi hatuwezi tishwa. Mwanaume anakufa safari ngapi? Na hii jela ni ya wanaume na wanawake. Ni ya kuingia na kufanya nini? Kwa hivyo si ati maisha yenu imefika mwisho. No, it's just a process, a journey. Na maisha ya kijana kwanza, mtoto ya kijana maisha mwana hata hene mwabato kumana ya gashi ya roginya ya yakua kadivyo wewe mwe ya mwe muji papia nguvu. The fact that you are here does not mean that you have been condemned to nothing, to death. This is just a challenge in life, and I want you to be positive about it. Vile pastor amehubiri, mkuwe na imani. Wale ambao walifungwa na wamefanya makosa
wabadilike, si ndio? Wale ambao waliwekelewa, Mungu wasaidie apili zao siende through, waende nyumbani. Ase chinga keje jorigati nigate abuna abanyanyimbo anene bali bakorenda bali barasichera nemirubirio ende niyo barachikomento engeri yabo gochesama tukari bosio karatene serikali niyo yaikiranirie mirubirio yonse anene kuri anyardegi kobeke task force eyali kurigirio bokorari bw'abanyanyimbo. We try to make your life a little bit more comfortable, even as you are confined here, as you are denied liberty. We try to improve your quality of life, ndio tuweze kukaa mzuri. For our prisons, wonders and wadaresis, I have good message for you. What you do is a very important assignment for this country. Kuchunga hao wangwana wetu ni kazi muhimu, na tunatambua nyinyi sana. Na ndio rais aliweka task force ya police and prisons reforms, tuangalie mambo yenu, maslahi yenu. Na report imetoka na rais ameikubali. July 1st this year tutaongeza mshahara yenu progressively within 3 years by 40%. Ndio hata nyinyi mweke kitu kwa mfuko. And we know when the morale of our officers is boosted, they'll take care of you even better. Si mungetaka tuwaongeze mshahara pia? Si wanachunga nyinyi vizuri? So our officers, we want to encourage you that we are sure we know the challenges that you are facing, your housing challenges. We are going to discuss with the PS Housing. Tunajua mambo ya allowances yenu, mambo ya mshahara, and the president has addressed that matter conclusively so that we can also be able to help you to become better people. Again, tunauliza madriver, tukiendelea kuwa angalifu. The other week we lost many people hapa kwa ajali. I'll be going to see them later this afternoon, kuwatembelea wale ambaye walikufa kwa hiyo ajali, kutembelea familia zao. Tungetaka kuuliza madriver wetu wakuwe waangalifu wakati hii ya katika barabara, ndio tusipoteze maisha, watu wasikuje kuumia. Boigomo gavana bwe county yo ya Nyeri ne gakwandira nene ng'akia serikali yaye kubwaterana ne chichera senseme yelio bokoreri koene kibuna ngukina bole ase giseme boigo ni gabiruna kubwaterana ne serikali nene ne serikali county ni gojira jukini amagendero ne birengo awo bya magendero stinsemo awo imiense ya Kenya. Your Excellency, ningetaka nikufahamishe kwamba kuna uhusiano wa karibu sana katikati ya serikali yangu na this prison. Your Excellency, I am running a dispensary here ambao ninapea dawa, nimeandika nurses, niko na clinical officer na niko na pia lab assistant ambaye mimi mwenyewe kama serikali ya county ninalipa kusaidia Bwana Onchiri. Ni kweli Bwana Onchiri? We continue working closely together kwa sababu hawa ni watoto wetu. Na mimi sikujua kuna mambo mengi ambayo pastor ameongea, steps zile zinaleta watu jela, kama leo mimi siniko ndani kama nyinyi. Na yetu ni kuja kuambieni there is hope in the new year. Mimi sijui Mungu atafanya nini, but God has his own ways of working for you. Kama kuna mtu ako appeal, itapita. Kama kuna mtu ambaye pengine aliambiwa atavaa hii na mambo imeisha, you don't know what will happen. Kwanza tana mkiona kwamba the deputy president mwenyewe amekuja, unajua wanakuaga na mkutano wao wakiwa na rais wakiwa wawili. Mkutano wao wakiwa wangapi? Na rais ndio wako na nguvu za kusema funga king'ong'o, fungulia kila mtu. Hamuamini hivyo? Simunaamini hivyo? Omubungo ga Tundu South Gabriel Gatuka ni gabona mochiri wa mabolibu asimiulo moja wa Kenya anene asaterine krabara roberio korobekana ni gogota tware kende gyonsu jasaba Kenya anekaraterina neta kire serikali ya Kenya kwanza kora eguri baga era koremeremo ekwera no korobana ruwa korekanete umwako eta nkwa bwate matunda ndo skolende ne okwale nkukugo sali enibo ya Kenya ani gagoche karo mabolibu asimiulo moja wa Kenya bawasera dina gochikwira na sokorobekana egekwera serikali tira igwibiro bya Kenya asokomente banko kera chingaki. Mlifanya maandamano, mkaharibu mali ya wananchi na mali ya umma, na hakuna jawabu lolote lilitoka katika hayo maandamano.
Mambo yaliyotokea hapo ni upuzi, ufujaji wa mali na uharibifu. Sasa mmechoka, mmeshindwa na jambo lolote la kufanya. Ati nasikia kiongozi wa upinzani sasa ameitana mkutano ati anapanga kutangaza maandamano. Sasa nyinyi, kweli huu ni wakati wa maandamano ambapo wakati tunaona serikali inafanya kazi na wakati serikali imejaribu kufunga shimo ambazo ziliachwa na serikali iliyopita. Sasa mimi naomba the peace that has prevailed in this 1 year, at least in the second half of the year, that we pray that that same peace prevails in the next 4 years, so that the achievements that we have made as a people of Kenya, and I want to make it very clear that we cannot be seen to be celebrating that a government is failing. There is no government. There is no Ruto's government. This is our government. When a government fails, it is we, the people of Kenya, that are going to suffer. Mbia mwana mwanju muri ondi Steve Mnotoi ko mweri wa mangana itama ya yeritko uliale ranku kirambe mwana wachora kuliria ndi Steve ne wansu mugusi nindoje na Osea agonde na watu bwatibia kabisa kurwa sense media Sasuli village usekenyoruja Sasuli yotoka marani kitu jaje note wote ano are kabisa oyo no mwabisa kurwa sekiombe kirikianat Kisii Central Branch atano alime yumuru na bali abange bali mwendete ko baime yumuru berio oyaguruna branch executive committee member au represent as Kisii Central atano alime yumuru na bali mwenzi mwaba ase mangana itama ya marwa yabone korende ekarokorelio mwako 2024 ekarokomenta ibere omente 0 omente ibere na omente nye nigo chikoba 8 ozisano na isato karoko digeri engana ya isano isato gose number 8 nigo ebwate amangana mange ne ebwato bobui ne ebwato kogendera no gweta matem goso overcome igo bono no mwaka ba masenio asaba Kenya boye karoko nda sense meri Biblia kolengana bali abakristo nigo bathena ditukulia gatano gatoto na liyo mwana Yesu anyaretega kwarukiwa iga karukuru bwana goso asobo tobo nego no wethena elituko gose ekaroko menta 2 plus 0 plus 2 plus 4 ego kanyora 8 igo lituko 8 na ema number 8 nebwate obobui goso kogenderera na okoyabwa 11 tiangolera bwa sirituko lero mwanju bure tumerane asemero bilinde nego tobotera na John Kebati asekwene kwena uyone kuna maligine chibichago chira senjera bene eliane mpretur makoli ngotena twaro botko buya botabwa biru kunyobinde andagenda kuligira ndi Steven Robwansu bomagusi Ndizi TV Obwansu Bwomogusi.